Adiana Apiki, 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 Apiki. Adiana Apiki, 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 Apiki. Adiana fo afa, afa. Adiana fo afa, afa. Ana wakangu achaba, very case maje yawo. Apia. Le guma ho. Amin class in Mincho. Timothy. One in Kasa. Oh yeah. So I way I met you. When you are to know quite. But we quite a massive. I did be on wire. No, I and we are quite to me, I'm dear Queen, I will see. And a friend, or what is wrong, my ambassador say. You see a friend, a Pinaman. Pinaman. Dear Bema and Uncle Uncle to a diagram. Eba, yeah. Mene menu anen kasa no ahwede obobonu bia enya sam keto anam se buei na dam yi hwan na akobia ebeyira fa memimum won kire mu a Timothy na akọ akọdidi na temo ne fie ada ya onu prama na se woni Philip twempena na Philip akọfa oba afoforo onu prama no akọ ho akọte ne woni nti oba ne buafu e no nso de akogu Philip no so am se Philip na be kire ma kire wu Timothy asam sanka kokotiem na nko hu ne kabre okoye okodidi na tem ofie ho saa nipa we mu ye no omko eduabo basesi a me ne be kasa mensa nkonko dane brebre ama amane ama wani ehu a enye tai na ele tu kopa odai na menwene me hu na Timothy no kra ya na me pese me bisa se mo bi mu firi ni kro sekro na se esekro ni kro me ni ba bi on de efi ma kiri ba num na no enum woni ni so yale maamo de ne ko hospital ko to be ya ma na edru ya di nsuosi ni so na ye nsa minim hwe oba ye onu di na chi akwa wo nkora we mu do ma be gu me so ana so agyan na otinkran no obo ne bra eye asa wanye gya na dwen ho ade a wokoye yi no entwa yi me so ne nkasa na so akoye sese bedua batabo ne twetwa na me de alomo odomi amedo enye dua batabo ne twa ye twa na ti alomo me odomi amedo wonu ana de aye no sabe ne suba na bra ba obo no akoye sese be achata atade pam ye di na botrem jimiye wom ene wa hwani ametuwo nu tokura ma fa wapi ama jimiye na fa wapi achacha ne fa wapi achacha atade na wo pam mentimi nya abotrem fam enti tokura tu bebam na ma na chia pi me nam kan afem da dia tin na se ma men kan chiro sabe o ye yi wanye ni sa sabe plan yi woti free a ene me se do abaye wo fi ha meka wa huna mane ahani wa jese wo kro anwe ko bepo abo ha wo se be mu sa de a oba no se mpaboa nse no ena me ko pe me wan se mbusa nse na wi abire we mpaboa we emoti oti bongu desi aita pato nam to to ba ta me bi to mpaboa na me se wadama ani chale wati ate no so be kan ne wa no so wa nta wa so onte de opa a kire enso no kan sampa wo de bofu na Philip no se bi sa we mu ya fa wo mu mo ye mo ho se muntimi fa mba ma nto enso fi bi adum ja tokro bi amba wudam omo so memu anu so abantentia na to asetetie ni no mo pe de bi abuaboa mo se odumu a ama mo awu a koma ja ma akesefo ne fa ene to ne fa ba ko me ha ne bi ebebi o blessing akwai o te so teacher ni fiano fiai eto oda ho tete wa he elem se si ni mu wa ebesi ni bobo wa na moja elem so ba sa ahwentia pa ne kakadu amaya mama na num fia ansa na ekum kuru no na msekrachi di adwuma na ayi ka bro so se dabi o so abi mo se dabi e ma paja me mu ana e me ala mse yo ene e kona me ya du na manwumre bra beje wo ba no no ba na ba na mse hey o ko toliwa kribiti wam na wa won travels wa won so abi nka jam se pa abo na de o su ti wi yankuku abo na apai eto a wo da woni no de ba elo de ba de emunim ni ba emunim ene me de aduru ni ma no oba no eja ya da sinam si yo kokuno sa kwatna tena se mo hu ba bia mbenya aduru ko no nko so a wo da mu bi we wan hwe ya what shock ya be boda ho nche yes crash no onyale enso ni ma so ade so ede na onre de mpa na wo se ope o me ani onre on saka okuya yey Philip
Now the one who say you now this say now the one who say you me now this say me. Then so we today pacho my 1 minute na me ndin komo. Pacho buy who say me no ho din komo. Me see me no so no ho din komo. Nti baba me dofo na ade ho ne hu hia chemia na. Baba. Ade akasa na okasa kan kasa na okana. Hey, masa. Ti asma me catch on no when nti won. Wo friend. Wo bo obi no obi ti asma me excuse am ndin komo. Wo ba na me. Ana me yo boy bi ma. Sai na kasa cheni pa. Hwani. Hwe. Me ko tre. Me tada. Oza pacho why. Me dofo ni me need din komo why. Mama me ti pacho why. Me ma ho. So. Ti me sorry. Me kasa so me see my 1 minute na me nin komo. Okay, minute me kasa. Akuya. Mr. Mama nin komo 1 minute pacho. Ba no obi to ase man excuse am nin komo. What do you mean? Boss. Fro. Pacho. Me pese baby Bema dwendwen da no ho. Emfa wo nse no akaka na me ka me ha ho. Me ha so papa. Ade wa mimi ana. Mimi o me kura me wuni me. Minimo. Da bi se me na mete ha. Wo ba ntin kan cham se bia o ma me sori ne ni nkomo. But what me ka cham se bia. So that my excuse. What do you mean? And you na me see me wife, my excuse na me wife ni. Na me excuse dia na se me sorry. Say na why don't you brofo? Crash. Tnase. Odo, pacho na me so ase why. Mr. Pacho. Pacho na 1 minute. The way am akoma esi ye no. Woman say 1 minute. En so mi mu. Timo. Ewia se etu yiri bi no anti etu yira ba. E na me se me kire okwan ewia no anfa so a anadu mu se me kane a. Sa me mawo. Sabe de wotifie tu nya kola. Wo bra fra me o de ato manim se wo wadi wo fase. Achi akopra ma mo fie. Akọ yapra man no. Na sabe nti wa akola wo fase eyusu. Sabe ani me bi wa wo ya enye wo. Wahu. Edi e pa na beba nti wo be sori etutu anamon edi wo fa chiachi akọ ne mpna ho efie. Wo akọkọ ntokwahu na sabe pra ma wo bo odua. Abayi nso wa wunim no. Enu aburi odi ti kromu anamo, woti firi a wo hyempa boa. Nti wo koye ani hwe. Da bio apia. Me bisa obi o. Entina anya bia se wona wo faase. Ene mo faase Philip. Ene obi ne di asemu a emfa ne kwan mu a. Enti ka obetra ho aya hwe ha ama ne pakro de na afa kwa abone so ana. Asema emfa ne kwan anya se. Asema emfa ne kwan mu nyina ne se. O sa apena man ya onam kuruma se obi anu no wablabo. Unam kroma ngungula ya wo ba nyina ate se asem anye wo asem kura na wudi atem obi ani tua wo ene yede wo fa se o hu na ono ne sere eno ya se wo mele enu ani o na watumi aboabo so agwagwo na mu mpabo diamlika kọ na wo fa se na mpra fie akodi ni dwumu asesa anwe nyina agunani aya pra man na edi sansamfo no na wa nti wokọ ye a wode anwe kogu nani na nyame ansa ne fie ena kana ni fly a asemu enti ka bi mfa ho anti makodi asemu asi achi a enti wo me kumfo di achi sese dia me di achi nyina ne se sabi me wo faase no enye na hwe ne praman o na ho enem ati aba yenu yensa muti o wo bo mane wo ko sia obi se me mpra wo be ko na wo faase no wo ne nada wankase na mpna o o se mele nya yire no na no kura no so ka na mprenu pebi wanka nchen se o penempna anase o person ne ehia na se wo asem bi a na ono ne mpna o ne na ahihya wade a o person wale na o bo ne wo ka no wo du fie honom na o gofla nani na matena ho ya hwe ha se koda ko se ma se nani eto ko enyansa be ne aba be na de be mu a ntokwa be bi o fie honom a wo nua pani ana plan aba ne ho wo bai na ko pra wo nua pani na kasa be na be ka o plan no e plan no o plan no e plan esa se me nua pani no ankasa no ya na adwe da ne tiri no mintimi hu ankasa mo fie ho na ankasa no me wo fa se dia se ba beto mani ma metu ho anamo o wasa de ne se wo be fra no obisa me se o na sam se ni se na kusi sen wanti mi amisa me hwe e na ade ni na namo na ade wada na pra man de aba ofia wa ba fia nti me nya dai e kuna na pai pampa bo asam to ne nkantos sesin na hu se we me ndan ya sabe wonu obra ne nyina sabe mu ma ankasa no ya de ankasa na em se wo mu fie ho
ye hwe mo jimi yale ya pa na ofi on de panton ten yen ka de bebo o se se utu ewu kapra ka yire ko nya ne nyawo wasase ne sem no you know sika na wo se pia se me no kasa ya nka me ile asem adan oba okọ ne ba bi dada de bia na de ka me adan na wo sika ko ba no o ne jawo o de onko no nko diska me so metram ba bi o de ene me nkasa ko ba na asem ma musa wo ba ko sia cha ma hu China fo bi a mo pasase ni kwa to China fo pasase ni bi ato enti asase ni de hu dwuma wo bra no wo sua kakra wa fa wa chia mon sase ni bi wa wunim wa ton ni nyina didida enti no wo brenie ebe ya ye ni mo nyina fa hye me na me no nkodi ano nyi sika no pasase ni mo aha ahodi mentumi no nya adwene asia mentumi no nya adwene ne se me pedua se hu China fo no wo hu ade ewura Oboloya how are you? Oh, come and greet me. Oh, bolo. Blah blah blah. Let us order some name amene twempra. Me boa. Mama Ofi. Asemi na me. Blah blah. Na me tete. Lovely. We be na se ka bo ne moti amako so magu fi oro. Wa akola. Na me be. Me hu fe. Kofi. Kofi wa se me ba. Ba ma me ho. Ko. Enu enyima ba ho. E mo ko. Ena da ho no. So kan kwala se na se bu gu mu fie nde moti afo amako so mo nkwasa se mo kono mu fie unu nu apani papa ni mo wa fa se mo nana no mo gu fie yi unu ya ba mai so a mo nwuna Germany na kola no ko ya se wo anya oba no hwe tuwaju ne susu na me ka kire wo China fo na wahu omo na obebo mamane no sabi uhu omo no wahu ade ewura na obebo mamane enti me pese ode omo beba na yenyina ni omo atena se na wonya sabe na wo me mfo momra ye da no nya sabe na wo ma me no asase ya kasa ma wo me pese obra be hu sabe wo ye bibia me ma wadwen afa pese obra be hu sane ma wo be ya no wahu na fe wase bibia yenkoton ni nyina wo muntu ni nyina nya bi fa ko bobra apia me no ni ade ton o de wa bebo mamane me anso kula na me nua no me bo na mane na atena se e mikrofon no sa open ye di a ma ya ni omu nhia na de ewo no ene omunka asase ne de ene da ho kakraka wai obebo na mane de jaye ne chese ke ni se mbona mane obebo na mane sa ye dai wonni munya sa kwa obra wonni wadwe wo wonni wadwe mboni wo na no na mane de bi o na no oboma no hu ba se ma me nka nkyere ya ka se me kama wo fa machi no akobona mane eno no de bibi na bebom de ntia na wa fa dwen ye kasa na no de adwen bi betum nti so wo adwen mboni bi tam pasa boda mane se de be ya won fa wo adwen mboni ni ubone what you say na se wo adwen mo ha dada adwen mo ha ye oblegoni o de China fo na ya kira mu fie kwai why omo ba de bebe bia mama obi why so wonu masama fini wo betini akebe eso wo kontompo ni na brabani wo kontompo ni pa wate ensu so mi mu me se ensu so mi mu akuya se menye den no watemase menye den no anwu se asem na prama kan nya no kure maka bibia akyo me do watem pa akyo adan ntu wo kasa no wantimi wo fa won santo me ho a wo nya oke wo miss show me pa akyo wo pa me chew na wo kwai na nim se me hu akire anase na wo kwai na nim se nipa ne beba me so ana ha Philip wo gumani mu ase papa na nka wo kɔ for bank for ba me hu na me se ntira na wei ka for ba obro me so na nka me hu am se oro ene eno ano ti minya Pinaman onye bibia o premanya me hwe o akasa untie me sro Beti, akuya Mr. Wati. Premanya bibia o me pa cho bibi no bibia o. Ni awo hwehwe won saka. Mr. Tisi menya den. Me pa cho efri na ekọ me mpesi me hu ofie ha biem. Me pa cho pa. Eni die me hey point of correction. Correct o. Any sweetie no. Ti. Premanya bibia o. Me do Mr. Me do. Odo me on. Me do. Odo me on. So wonu se me do. Pramayo obi a me hia na ma ye me yire mi se go na me ni die o wonyam bibia o aye no wo hire no to no Pinaman wo ya akora no akoye na me yire wo ya akora hwe wo pass papa bi aka che ba pass papa bi ka che me ja ntro na ogusu twa no asem no kwa na me ka kire no mi ntwa ntro so da Pinaman hey me ko fo ba wo chi a Pinaman hey asista fom ni ba we na so wa ya wie e ga ba to no ma e fa sanse wo nia
enti wo bato ne ho akyere mo wi a wasia kokokro no kokokro Oba no wana na si fom tabata na me Philip na nya no na ho ya wo so pe enya no na ho ya wo so pe agudi gina he na me kopfo bia Pinaman mama me sia fe mama wate mama me sia fe mama pa wate mama can't remind you so wo ba na so wo se me ni obi ti ho ana se wo hia me abontere na se me ni obi di nkoma hwe wo kasa mu yie ene me wife no na me nya wo wife what a year so your wife to be eh dey me worry he come up on do am do what boka on excuse me Akuya hey Adiana Apiki, 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 Apiki. Adiana Apiki, 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 Apiki. Adiana Afo, Afa. Adiana Apiki, Apiki.